Članovi Panjanskog biciklističkog kluba Javorina Miroslav Klačar, Vuk Soković i Dražen Kusmuk u ranim jutarnjim časovima uputili su se na put dug 2800 km u Rusiju, gdje bi prema proračunima trebalo da stignu 23. jula u večernjim časovima. Miroslav Klačar istakao je da će ih u Moskvi dočekati članovi predstavništva Republike Srpske u Rusiji, te dodao da je ovo putovanje odraz zahvalnosti ovoj državi na pomoći Srbima. Krećemo biciklima put Moskve 2800 km kako bi izrazili zahvalnost Rusima i Ruskoj federaciji za svu pomoć kroz istoriju koju su pružili Srbima i srpskom narodu. Put je prilično dalek, 2800 km treba da pređemo na biciklima, to planiramo da uradimo za 18 dana. Znači, dnevno nekih 150 km ćemo da prolazimo. Proći ćemo kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Litvaniju, Letoniju i potom ulazimo u Rusiju. Zahvaljujemo se i opštini Pale, zatim Skupštini grada Istočno Sarajevo, opštini Istočno Novo Sarajevo, opštini Istočni Stari grad, opštini Trnovo, Olimpijskom centru Jahorina i mnogim drugim pravnim licima koji su nam pomogli da realizujemo uspješno ovaj poduhvat. Klačar je dodao da su se za put više spremali psihički i organizaciono nego fizički, te da će ih u svim zemljama kroz koje će proći ljudi primiti besplatno, što je dodatna stavka manje u njihovom budžetu. Miroslavljeva supruga Slađana Klačar izrazila je podršku suprugu te naglasila da je porodica tu da uvijek podržavaju jedni druge. S jedne strane nam je strašno, s druge strane smo jako ponosni na njega zato što ide sa tako jednim divnim ciljem. Ali ono što je najvažnije je da smo mi porodica i da je suština porodice da podržavate jedni druge. I kako bih ja supruga bila ako bih stala ispred svog muža i spriječila ga da ostvari jedan od svojih velikih snova. Načelnik opštine Pale Boško Jugović poželio je našim sugrađanima srećan put, te istakao da je simbolično i mjesto sa koga kreću saborni hram Svetog Arhangela Gavrila. Moramo biti svi svjesni kakva sve njih iskušenja očekuju, ali to je suština tog puta. To je jedan izazov koji na određen način treba da simboliše i pokaže i to jedinstvo prije svega pravoslavlja, odnosno srpskog i ruskog naroda, i mislim da one rade pravu stvar. Kao lokalna zajednica dali smo punu podršku i očekujemo naravno da to se riješi na najbolji mogući način, da se oni vrate živi i zdravi i da to njihovo iskustvo imamo priliku da vidimo možda baš ponovo na ovom mjestu da napravimo doček. Prije svega i mjesto sa kog oni polaze simbolizuje pravoslavlje i simbolizuje taj duh, da kažemo, i iskušenja i patnje i svemu ono čemu je naš narod u ovih prethodnih par decenija izložen. Šef kabineta gradonačelnika grada Istočno Sarajevo Ognjen Jugović također je biciklistima poželio sreću na putu, te naglasio da će grad uvijek podržavati slične poduhvate. Gradska uprava Istočno Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Nenadom Vukovićem sa velikim zadovoljstvom podržala je ovu ekspediciju Hvala i slava Rusiji 2019. i nastavit će u budućem periodu da podržava aktivnosti biciklističkog kluba Javorina. Ovo je jedan od primjera pozitivan i za divljenje kako avanturizam spojen sa njihovim neupitnim entuzijazmom i pored svih njihovih porodičnih i poslovnih obaveza, jer se radi o 3 istaknuta člana naše zajednice, uspijevaju da se bave aktivnostima kojima ispunjavaju neke svoje želje, ali i u najboljem svjetlu predstavljaju našu lokalnu zajednicu. Biciklistički klub Javorina sa Pala zasniva se na ekspedicijama poput ove, a do sada su putovali na više poklonskih putovanja. 3 puta u manastir Hilandar, u Bari Italiju, gdje su se poklonili moštima Svetog Nikole, u Jaši Rumuniju, gdje su se poklonili moštima Svete Petke, putovali su i u Češku, a nedavno su postavili zastavu Republike Srpske na najviši vrh Alpa Mont Blanc.